namagama ngifuna ukuba sifunde izwi lenkosi. I'm believing ukuthi sonke amabhayibheli ethu aseduze kwethu ukuze nathi sizifundele sikubone lokhu uNkulunkulu akushoyo namhlanje ntambama. Incwadi yabaseKorinte besibili 2 Corinthians chapter number 4 amavesi nje amabili uverse number 13 no verse number 14. Verse number 13 no verse number 14. Ngizofunda ke bathandekayo izwi lenkosi lifundeka kanjena. But we continue to preach because we have the same kind of faith that the psalmist had when he said, I believed in God, so I speak. Verse number 14. We know that the same God who raised our Lord Jesus will also raise us with Jesus. Lokhu sinawo lo moya wokukholwa njengokulotshiweyo ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma, nathi siyakholwa ngakho siyakhuluma. Sazi ukuthi yena owamvusa inkosi uJesu uyakusivusa nathi kanye noJesu asethule kanye nani. Into yami nje bathandekayo namhlanje inezinto ezimbili ezintathu engifuna ukuthi sizibheke. Number 1 kulama verse esiwafundile uverse number 13 uthi we continue to preach because we have the same mind or the same kind of faith. Ngamanye amagama siyaqhubeka nokushumayela ngoba sinawo lolo hlobo lokukholwa, ngoba sina lolo hlobo lokukholwa owakhuluma ngalo umuhubi wathi ngiyakholwa ngakho ngiyakhuluma kwaphenduka kwangathi kuyisaka. So we are coming to you South Africa, we are coming to everyone who is watching at home with the same kind of faith. Sizana koloko kukholwa ngokuthi ngakholwa ngase ngiyakhuluma, okusho ukuthi ngamanye amagama kulezi insuku la khona kugijima imiyalezo, kugijima ama-video, kugijima ama-audio messages, kugijima imibhalo ebhaliwe that brings fear, aletha ukwesaba ngesikhathi esibhekene naso. Kodwa obhalayo la uthi ngamanye amagama we continue, sizoqhubeka sishumayele noma ngabe siku-21 days lockdown, kodwa sizoqhubeka sishumayele ngoba into esenza sishumayele ilento ethi we have got the same faith. Sinakholwa kokukholwa okufanayo nokukholwa kwabafowethu basendulo. Oh hallelujah. We have got the same faith. Ngamanye amagama we have got the same kind of faith. Sinalolo hlobo lokukholwa, into eyenza singesabi, into esenza singangabazi, into esenza singabi nalo uvalo, into esenza singabi shaken, into esenza singanyakazishwa is because we have the same faith. Not just the same faith, but the same kind of faith. Owabhala ngalo umuhubi wathi ngakholwa ngakho ngiyakhuluma. Is that kind of faith esenza sime nakulezi ikhathi. Is the very same kind of faith esenza siqhubeke. Ngamanye amagama mayethi we have got the same faith, usho ukuthini na? Because faith is the root of all spiritual gift. Ngamanye amagama lokholwa esinakho kuyimpande yazo zonke izipho zikamoya esingaba nazo. Ngamanye amagama makulahleka ifaith kulahleka zonke ezinye izipho, ngoba ifaith is like a root of all spiritual gift. And faith lokhu kukholwa kukhula ngoba kusetshenziswa. Ngamanye amazwi uNkulunkulu has created a platform for us all to exercise the kind of faith okufanele ibonakalishwe
phakathi kwabantu bayo. So when we talk about faith, we are talking about something like a muscles. Faith is like a muscles that need to be exercised. So in these times of lockdown, in these times of coronavirus, we exercise our faith above the level of fear, above the news or the breaking news. But we have come kule platform sizothi kukhona uhlobo lokholwa olufana nohlobo lokholwa abasendulo abamakulo bakhuluma ngalo ngoba iBhayibheli lithi uma ningaba nokholwa okungangenhlamvu yesinaphi beliyothi kule ntaba guzuleka uphose kolwandle kube njalo. Ngamanye amagama, the same kind of faith engangenhlamvu yesinaphi uJesu akhuluma ngayo encwadini kaMatthew 17 verse 20 is the kind of faith that we need to exercise. Ngoba ukholo lwethu kuze lube namandla lufuna silu exercise ezimeni. Ngamanye amagama, we need to develop our strong faith in times like this. Utike obhalayo uJesu mawufunde incwadi kaLuka 8 verse 25 kathi usheka umkhumbi abafundi benga-exercisanga ifaith yabo ukuthi ukukholwa kwenu na. Ngamanye amagama ukholwa banakho kodwa bahluleka uku-exercise. So-ke yikho obhalayo athi siyaqhubeka nokushumayela. Mandala bashakatara basa. Siyaqhubeka nokushumayela into esenza siqhubeke ingoba we have got the same kind of faith. The devil is a liar. The devil is a liar. Ngizomemezela into empilweni yakho ethi qhubeka nokholo lwakho noma ngabe sekhona izinto ezithusayo kodwa qhubeka nokholo lwakho sizoqhubeka. We shall continue believing in our God. We shall continue believing in our God. Sizoqhubeka nokumkholwa nokumkhonza nokumshumayela lo nkulunkulu wethu ophilayo ngoba sinalo lo hlobo lokukholwa. Ebesethi amaHebrew 11 verse number 6 ngoba ngaphandle kokholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Without faith it is impossible. Ngaphandle kokholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngamanye amagama lesi isikhathi esikhona sona kodwa besifuna abantu abazoshukuma. You exercise your faith in your family. You exercise your faith in your personal life. You exercise your faith kuma challenges akho. When you exercise your faith, lithi iBhayibheli uNkulunkulu ila izothokoza khona ngoba without faith it is impossible to please God. Akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngaphandle kokholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Ukuthokoza kaNkulunkulu ukuthi kunento exaka abantu kodwa thina sokale sihlabelele sithi ngiyamazi sithi ngimbonile owangifela eCalvary. Sithi siyamazi simbonile akekho njengoNkulunkulu akekho ofana naye akekho ongalinganiswa naye athi noma udabule emanzini amaningi athi yena uzoba nathi athi noma ungena emlilweni athi yena uzoba nathi. The kind of faith ethokozisa uNkulunkulu ukuthi kukhona izimo kodwa singabheki izimo bese siyambheka yena engumqalisi nomphelelisi nomfezi wokholo lwethu. Into ejabulisa uNkulunkulu ukubona umkholwa izinto ibheda, ukubona umkholwa izimo zingahlangani, ukubona umkholwa izinto zibheke eceleni, ukubona umethemba. Nala ithemba lingekho lokumethemba kodwa umethembe esimeni sakho, umethembe ekhaya lakho, umethembe empilweni yakho, umethembe izinto zingahlangani kodwa umethembe. Sizomethemba uNkulunkulu, simethembe noma kuthiwa ikhambi lika coronavirus alikakatholakali, sethembe yena sithi yena yedwa uyikhambi lalesi simo. Methembe uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli le faith esikhuluma ngayo ifaith eyenza encwadini yamaHebrews with the same kind of faith. Ifaith eyenza uNoah wawakha umkhumbi eyalo uNkulunkulu ngezinto ezingabonwayo
wawakha umkhumbi ukuze aphephise umndeni wakhe. The same kind of faith that we need to exercise. Yilo mkhumbi elithi iBhayibheli, Genesis chapter number 12 verse number 1. U-Abrahama ngokukholwa waphuma ezweni lakubo wayezweni engalazi ngoba nje ekholwa kuNkulunkulu. The same kind of faith esinayo ile ethi noSarayi wakhulelwa noma insuku zakhe zase zedlule isikhathi njengomuntu wesifazane. Lo kholo esinakho ukholwa ethi uAbrahama wanikela ngoIsaac kuyena yedwa. The same kind of faith. Ikhona lokholwa esima ngakho. Ilokholwa abasuke izinto ngaseJericho zabonakala ziwa bengayithintanga ngezandla. The same kind of faith ethokozisa uNkulunkulu. The same kind of faith eyenza uRahabi wagcina iy'thunywa ney'nhloli zikaNkulunkulu waphepha enkembeni nasekubhujisweni kwezwe aye kulona. Is the same kind of faith that Shadrach, Meshach, Abednego abangena ngazo emlilweni bathi noma uNkulunkulu engasikhululanga kodwa kuyosala kwazeka ukuthi khona uNkulunkulu esimkhonzayo asikhonzanga abanye uNkulunkulu. It is the same kind of faith. uPaul benosila abangena ejele bamkholwa uNkulunkulu. Same kind of faith. Lithi ke lokukholwa ngoba siyazi it brings knowledge. It brings understanding. Ngoba lithi iBhayibheli incwadi kaHosea chapter 4 verse number 6. Abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Nakulesi sikhathi bonke abantu abalahlekelwe ulwazi lokuthi isikhathi sini lesi, lokuthi kwenzakalani, lokuthi mkhulu kangakanani esimkhonzayo kunaloyo sezweni. Lithi iBhayibheli uma singenalo ulwazi nathi sizobhubha. Into esenza simela njalo ntambama is to bring the knowledge of how powerful our God is to bring the knowledge yokuthi this is just a season, the season that will pass, to bring the knowledge that God is greater than all the pestilences ezingaba khona emhlabeni. He is a knowledge yokuthi there is a great God. Khona uNkulunkulu omkhulu. Lithi iBhayibheli ulwazi esilitholayo ngoba abantu bayabhubha. Ngibuzwa uJobe ngelanga ethi ngoba ngiyazi umhlengi wami ukhona, usho izinto iphithene, usho izinto ayihlangani, usho inyama yakhe igcwele amathumbo, ulahlekelwe yibo bonke kodwa ulwazi lokuthi uNkulunkulu wakhe uyaphila lwamisa. Ebesethi obhala kuleli verse, the same God, mandalabaya shaka, the same God, sina the same kind of faith esinikeza the knowledge, in knowledge ethi the same God, yena lo nkulunkulu, the same God who raised our Lord Jesus Christ will also raise us. Yena loyo sengiyovala ngemthandazweni ngizokhuluma into ethi yena loyo mandala bashata kasha, ngizokhuluma into ethi yena loyo, yena lo nkulunkulu basandala bayaka, yena loyo sinalo lolu lwazi. Silithathaphi lo lwazi? Silulanda with faith, sililanda ekholweni esikubonile amaHebrew 11 mawuzowafunda onke. Ithi abaseKorinte lithi ngaphandle lithi lithi abaseKorinte lithi lokho umuntu akubonayo usakholwa kanjani na, ngoba thina siwuhlobo lwabantu abakholwa abangakubonanga. Thank you Jesus. We have that same faith, and the same faith, it brings us that knowledge. Ulwazi oluthi the same God, ulwazi oluthi the same God, yena loyo. Oh laba shakata, somebody shout yena loyo, yena loyo, yena loyo, yena lo nkulunkulu owakhipha uIsrael eGibhithe. He's the same God ozokhipha nawe enhluphekweni. He's the same God ozokhipha nawe eguleni. He's the same God
ozokhipha nawe ey'ntweni odlula kuzo. The same God owavusa uJesu wabafileyo is the same God. Unamandla okusikhipha nathi kule coronavirus is the same God. The same God. The same God. The same God. Owakhipha uJoseph ejele abafowabo kade bemdayisile. Is the same God ozosikipha nathi. The same God owanqoba uGoliath ngoDavide is the same God ozosinqobela nathi. The same God owakhipha uPetru etilongweni is the same God who can be able to take us out kwalesimo esidlula kuso. The same God owakhipha uPaul benosila etilongweni ngoba bona basebenzisa ulwazi abanalo ngoNkulunkulu bamdumisa enhluphekweni, bamdumisa esimeni sabo, bamdumisa ejele. The same God, the same God. Yena lo uNkulunkulu uyena onamandla, uyena onamandla okusikhipha. Yena lo uNkulunkulu owavusa uLazarus kwabafileyo is the same God ozoyivusa iSouth Africa. The same God owavusa umntwana kaMshunekazi is the same God ozokwazi ukuthi nathi asivuse enkingeni esibhekene nayo. The same God owavusa uJesu kwabafileyo is the same God ozosivusa nathi. Yena loyo owakhipha engozini yemoto, yena loyo owagcina ungasebenzi, yena loyo owagcina ugulela ukufa, yena loyo owakhipha enkingeni, yena loyo owakuphephisa ebhanyini, yena loyo owakhipha engozini yemoto, yena loyo owakwehlulela izimpi ongenamandla okuzinqoba, yena loyo is the same God. Is the same God. Is the same God. Is the same God. You have to believe yokuthi yena leyo owaba nabafowethu endulo is the same God ozoba nawe enhluphekweni. Is the same God ozoba nawe enkingeni yakho. Is the same God ozokhipha eGibhithe lakho. Is the same God ozokhipha emlonyeni weingonyama. Is the same God ozokhipha impela obhekene nazo. The same God owakhipha uIsrael eGibhithe is the same God ozokhipha iSouth Africa, ozokhipha izwe lakithi esifeni sika coronavirus. Is the same God owabakhipha eGibhithe onamandla okusikhipha nakwile lockdown. The same God. uNkulunkulu ufuna abantu abanefaith, uNkulunkulu ufuna abantu abanefaith abazoza kuyena with the same knowledge, with the same power, with the same understanding, with the same mentality. And we serve the powerful God. We serve the powerful God. Lo nkulunkulu esimkhonzayo akadeterminwa. Lo nkulunkulu esimkhonzayo akavinjelwa zindonga. Webazalwane bami kuthi angimemezela into ethi noma ngaba siyile emasontweni, it's not about ukuthi kuliwa nebandla, kodwa uNkulunkulu ufuna kubonakaliswa amandla akhe. Usho njalo obhalayo uthi uNkulunkulu uvumela lesimo ukuze kubonakaliswe amandla akhe. Uthi uJesu lokugula kaLazaro akuzanga ukuzombulala, kodwa kuzoveza amandla. Lokugula kaLazaro kuzoqinisa ifaith. Namanye amagama lesikhathi esidlula kusona sizoqinisa ilevel of our faith. Lesikhathi esibhekene naso sizoqinisa ilevel yefaith yakho. Namanye amagama nawe uyazi ukuthi ilevel yakho yokuthandaza, ilevel yakho yokufundiswa, ilevel yakho noNkulunkulu kungenzeka besiyehlile, but through this situation kwakhona into ephakamayo. Yena loyo owasikhulula athi ophala uma indoda nomuntu inikhulula nizoba ngabakhululekile impela. Yena lo uNkulunkulu oke wakukhulula ezimeni esingazazi. Yena lo uNkulunkulu oke wakuhlenga la singekho khona. Yena lo uNkulunkulu oke wakwenzela into ezinkulu wafakaza ngazo. Yena loyo uNkulunkulu oke wakhipha ogibeni lwabacubi. Yena lo uNkulunkulu oke wakuvikela bekusethela noxhaka. Yena lo uNkulunkulu okhiphe lawo
kanjani. Is the same God onamandla ukukhipha. Zomemezela into ethi uNkulunkulu esimkhonzayo uzokhipha umntana sekhaya, uzokhipha ey'kweletini, uzokhipha endlaleni, uzokhipha ekwesweleni, uzokhipha eguleni, uzokhipha ey'nkingeni, uzokhipha ey'mpini obhekene nazo. This is not just a motivation, this is not just an encouragement, but it's a word of God. Uma wamkhipha uIsrayeli eGibhithe, unamandla ukukhipha nawe, unamandla ukuyikhipha ifamily yakho, unamandla ukuyikhipha iSouth Africa esimeni obhekene naso. Yena loyo owasikhipha, yena loyo owamvusa uJesu wabafileyo, unamandla okusivusa nathi kanye naye. Is the same God. We believe and we serve the same God. Uye lo nkulunkulu esimkhonza izolo, uNkulunkulu kukuhle, uNkulunkulu kukubi, uNkulunkulu kumnyama, uNkulunkulu kukhanya, uNkulunkulu liduma, uNkulunkulu libalele, uNkulunkulu kusebusika, uNkulunkulu kusehlobo, uNkulunkulu weintaba, uNkulunkulu wamathafa. The same God, uNkulunkulu ebumnyameni, uNkulunkulu ekhanyeni. The same God, uNkulunkulu eyimpini, uNkulunkulu nasekuthuleni. The same God ohamba naye izinto zihlangene. Is the same God ongahamba nanoma izinto ungathiwa ayihlangananga. Yena loyo, yena loyo, yena leyo. Bafowethu, uNkulunkulu ubeke lento kimi yothi ngizomemezela yokuthi yena loyo uNkulunkulu, yena loyo Thixo, yena loyo owakhulula wena nomndeni wakho, unamandla okukhulula nasey'mpini zakho, unamandla okukhulula nasey'nkathazweni zakho, unamandla okukhulula kukho konke obhekene nakho. The same God. We believe in the same God. Make bakhuluke uElijah